ama sapin Hetna Belap Kuki channel Thusoh lahkhom ni hozo se na bonon ni kupa tun jong Vannoi Thusoh chum la chum mo ana be khom kiloite United Kingdom Prime Minister Boris Johnson lam kai tu kal kumthum ong lindo kilhonin opposition hoti ta lova atohmun pi lam kai hola zinga zong ama pan pi lona om jing to hlonin atohmuna kon hiding in resignation lekha an piluta ne hi ga he thei khat chu Boris Johnson hi achi sa sangkhat jako somko lesaki kuma Conservative Party anazoma politics sa hunglut pan an hi hinla ama dinga ama sapin milhan na a opposition Labour Party anazolal in kumsang ni kumsun avelin Thames constituency konin nakaido kinin hi kumgup sungchu kinil ki buine thai controversy thutampi anasaido ana umjingin hinla a political kiral chu ana chi zampi jingin kumsang ni lasigi kumchun Mayor of London in Lando nahi chuzausun Theresa May noya Foreign Secretary hinan na anatungin nasata in lol hinna lepa na anachangjingin hi hinla Foreign Secretary ahina atop lamjing jongchun thusai na hoilo controversy chungsanga boina anatu kinin hi heti sun ngaidam ki thumna to komin anamachal jingin kumsang ni somlako kumchun Conservative lamkai lenin lando anahi kinin somlovin United Kingdom Prime Minister hinachu anatu payin hi hinla lamkai lubu ho dinga hi da umta khatchu kumsang ni le somni kuma United Kingdom in European Union anada lo buina chungchona COVID-19 ong lunpai chu gamsunga buina tampi anasodo lon hezi chun COVID-19 to kimanin dan lemol tampi ana simon mi piten azuidingon nga ta in ana sil ha pi vin hi hiti ho ka la sun mi pi chunga dan lemol ata laiwa apindan office gornup lo pita anamano party gate scanner tia ki he sun nasata in ahi na le akerol ahin susipantan Britain mi pite ki honup na le dem na thai to ahi do loin hi hichi number 10 tia ki he party ki borna limle video ho gampumpi hena ahung umdo ta jisun Prime Minister Boris Johnson in zongmi pite anga ngaidam thum na le ki su thingna ananei ngalen hi hinlami pite ta sanna ana changzo tapon hiti ho chungchuna party sunga sexual misconduct zone thwan hoi to ki mana ngona anom ho Prime Minister pundon sia ananei lo ho jia party sunga MP phasompin haina ahin nei uwa party hon bypoll electiona golal na ahin nei to hlona Boris Johnson Prime Minister hina akon resignation lekha ana pilu to hlona aphat anaki sailo ahita nahi MP resign ki bol hon ngona ananei dung zuyovin amanoya party ki loi khom na hin integrity avyang zo pon Boris Johnson in ama political ambition mai mezin hiti ho ato ding ho chop khup na ti chu override bol jingin a hi tin anango vin hi ga he thei khat chu Russia le Ukraine ki do na chung changa Boris Johnson hin pan ha ta ala loi Ukraine pan pina sata khat anahi na bana Russia propaganda lam kailin loin Britain gamsung nuclear garments a sumang ding kisana TV ho azong ana seizing saw hi United States in Iran sunga oil sanction na pun khum nunga ki kom to pina ananei Hong Kong based oil company le United Arab Emirates sung nga sanction na pun khum kita hi Washington in hi chi chung thwa hin agisai gamte ni hin Iran petroleum le petrochemical ho chu Asia gam sunga zo do le hobdo na ki thopina ananei ziwa United States Treasury in sanction hi abol khum hitin ngona ananei vin hi United States Treasury Department na kon Thusoh chun amo hin Iran ki thopi na a Gulf kam kaya company ho mangcha a thau million man ho chu anazo do pe zingu hi ati
hichi kol sunga hi China India le East Asia gam sunga gam pe pi hin dangka trillions mantam pi Iran thawa kona hi paisa vekan na anane zingo hi to lona United States Treasury in amin pha ho zo si anei ago sum ho zo si Fritz Thusoh man thai hi telawa ana khapi dingo chu a hi tai ga he thei khat chu chi sa kum sang ni le som langa kuma Iran nuclear deal anane piu chu Donald Trump khang 2018 apet su hai a hi a sanction khauta ana phone khum zo apet tu ni chana he umzinga a hi aji chu Donald Trump in hichi kinup to na deal chu United States khang tu sima dinga dai lopin ki hol hana ti chu wars negotiated deal a hi tia an haisan an hi alangkana hichi sanction tha ki phone khum hi United States President Joe Biden in Israel le Saudi Arabia gamsong a building masang thilsu a hi na bana hichi akal son na hi Iran in Israel le Arab gamo chunga nuclear garment sa amandinga gi na anei jing thwa hi ki holim na khota jong anei dingovin tu su chuna sein hi Chinese government kong ni in East China Sea hop sunga Japanese Senkaku Island na anat lut kit to lonin China le Japan ki ka kinok moto na anakhang le kita na hi Japan le China hin akika alhon normal ahikal kum somnga hinna mangdinga ta jing hon wangin China te gamgi ki jing hin aka alhon asu boy jing in hi hichitwa hin Japanese coastal guard hon asahidung zuyon Chinese Navy te chalo di lo hi kumsunga dinga somlanga vei channa hitaya TV na hi Japan petrol vessel hochun Chinese kongni chu apet penin kong lin ni chu an soldo bengalon a hi akiti Japanese foreign minister pun hichi gamsunga phalna beya alut jingo hi international danpi su khen khan a hi tin an sei na hi Chinese te chalo hi ingta ale khauta ki don but jingding a hi an ti be na hi Senkaku Island thia ki he Chinese ten there you tia he no tui kul niaw cha cha pa chom pi hi gambung te ni ki ka East China Sea muna hi uma hin Japanese thunai te vet swin no ya uma hi hin la gamte ni hin anei zoding ki chu na a amuna hi kong ti ho na solu jingu chu a hi Indo Pacific gam kai tui kul chung a tu twa hi Chinese Navy te le len ho chalo ni humhal le jing chu a hi ekiti Myanmar gamsunga janta sipai tele government do sipai te ki kap to jing laizin gamsunga ki man cha na ni tin ngai chan ho ani ania a kho sit jing to lanin wang homni ni sim segi jinglam apen yangon zai khabal industrial park mingaladon township machun factory ne tong mi sang ni walin ki phin na khota anane yovin hi hichi ki phin na nei ho chu JW factory anatong lai hi na banuwa factory hi Canadian national hon menes abolo hi akiti ki phinna nei hon ni si ana tong ho nitin ngai chan ho le basic right ho jing jong violent abol pi jing ji owa ki phinna hi anene yo hi hinla sunlam nidan som lekhat velin janda sipai som ni walong ho de sun mi pin ki hona anene yo vin thu chin itbong a hi tu chanin he do a hinai pon a hi achi sa le sim ni ho chun Janta vayom hon political prisoner bachum pi ho chu naw su chon to chon alhaw ve tin thulu no min hi ho hi adia yangon insane prison Mandalaya obo prison chule monastery na kyak mayaw prison a hi achon to leovin agise na hi achi sa phanwa songkur sunga ki phin na ya anapong ho chu hitia hi achon le asu gan the ovin insane aki hentang hoa kon thulu akon he do hi ekiti achi sa hapta kal songin Myanmar junta regime sipaiten mithya wadung vel sagyang le makwai rizana mi pite chu na sata in anasugan theove agiti na hi chule wang hom ni khojing in jong janta sipai zakhat lam le
pro military piu sao thi thingnoi ho ki thu in sagyang gam kaya ka le town sima kiyup ho kemun sule avel la ho ho chu anabulu anakhulu vin hi kumsom thumlenga a upa ye sima khumi mon phe ki tipa jong chu hichimuna chun su gim le thana anane ovin hi hechi zanda sipai the salo hi pdf ten achi sani ho a zanta sipai te buluna anane jingo to lhona pula na a chi la pi o a hi tin thulut chuna sei ben hi